nakaliang jungi kumka EDC kakenhun joki Autonomous District Council hapo North East Brokaway bakentup nadu ya ka Tripura Territorial Council nangta ka Bodoland Territorial Council Karbi Anglong nangta ka di Mahasau ka Khas Hills, Gent Hills, Garo Hills nangta ka Chakma, Lai Batmara baru sepuluh ki Autonomous District Council nilai kendu mentak sini ni po nombak Delhi baru kumju niladon ya ka meeting ka Bakerpang ka Shimpor jan hadu Shtengeta bad Union Home Minister Amit Shah ban ya pensnow penpau ke jing dan kam go jungi hakabide bakani ka schedule amendment te habide bakadi ka schedule amendment gila pensnow bad hoi ni dan la ki jong ki jing dan ki jing dawa ke jungi henry ya baro ikini ki jing dawa ke jungi nakaliang jong Union Home Minister la ai kata ka jubab dan ni la pensnow hani ba hapo ka sibenai hapo kasibnai kemud hapo arpusan tarikh ni penai benwan August bat pendep yang ni kam ban bishar benya bat kan sadan ke komiti ke ba Union Home Minister of State untuk ni kam bat nakaliang jungi ni penpau ke jingkemen bat ai kublai ke pang ya Home Minister Amit Shah la sengap bat la shimkhai ni kam habide kenika schedule amendment kermen scam ba kini baru kijing pensnow ke jungi habide benang penklan shushu yaki EDC hapo North East khamtam ngiwan naka jela Meghalaya iki bangi ni semua bangi dan kam ban ya dan lang ban penlong ya je beri jungi bateli iki nong nong Meghalaya bateli ling bang ni ka schedule amendment kan long ka jingmentoi ban jingku makrau sai sien nakaliang jungi na Meghalaya ki EDC ni ai khublai kerpang ye promote CM Jong Bodo ai khublai kerpang ye produce chairman jong ka Tripasa nangta MP jungi na po Karbi Tiso nangta kiwi baro ki CM bedan lang kiba la penlong ini ka ji kenduk jungi ka bejob takasi tangkini hi kublai kenhon joki EDC baro itu tadi mentakasi hadin bala de kenduk ya Union Home Minister ila shimbu hi kawai karai ba ngin ya kenduk yang para mangi hasilong haka shipotare u August ini kenduk yang baru sepuluh ki EDC hasilong bekali kalong ka kubor bat kunjur nakaliang jungi di pedang subhai bro ki EDC baruan hasilong namtaka meeting ke baar nang peminang yo benya merging mode benya keren meneta shushu apd ni keren betang habide bakasik schedule hoi na baru sepuluh ki EDC ni dan lak ki jong ki jing pensnow jing dawa ka jungi Henry ya kan ni ladap ban menjur da menteri mene bandon ya kawe ka komiti ka ban sakli da Union Home Minister of State ya kan ni batang hapo sibenai on pendep ban singap lut ya baru khoi ki details tangan namla ban batai lut ya baru ki jenat hang ni de Henry ka bastunat kalong ba Union Home Minister la pediang ya kan ni ka ki ka memorandum ka jungi ka bangi tho ba pangi ai mene ka kata de ka le sila benong ba ngila krep poi syaka jingjok hagwide bat kenika benta ka bangila iki la slam hanadu snam arja ka khandai habide kenika 6 schedule amendment